our final profession and celebration of silver jubilee of having completed 25 years after religious. Bless her and bless her dear and dear ones. As the family would like this wonderful love of God, this experience of tremendous care and protection of God, and as they receive the gift of vocation to the family, they would like to perpetuate through this memorial stone erection their gratitude, their love, and their total surrender to God. Lord, bless this aspiration, bless this deep longing to live forever the memory of this great experience of God's love, protection, and vocation to keep education. May this stone that reminds all of us to come to see here also help us to remember each one of us your love. Help us to call to each one of us in our daily life. And be ever grateful to you, God. Bless this good intention of the family, loving intention of the family, and their longing to be forever with you. We make this prayer in Christ our Lord. Amen. Amen. Kính thầy cầu cho lãng bằng lực của tế cầu cô hiểu mệnh tụng là kỳ đi hệ và bờ bế. Reverend Sister Agnes Kamei has said, "Think I can do all things through Christ who gives me strength." Philippians 4:13. First profession 24th 11th 1998. Final profession 8/05/2004. Silver Jubilee 30th 12th 2023. Blessed by Reverend Father Dominic, Parish Priest of Assumption, Awangku. Jubilee cài con ta, Kamei rồi như ta ra chén lâu nan bu lâu, ta tan hai gian khám trong hà toàn tu đi cô, vẫn say ca tươi rồi ca cha ca lùm điệu, này là hà toàn cu cô, Jubilee cài con ta, này là hà toàn cu cô, vẫn say
boy ta ila me lo thon tra thon liwe asai hai ri pau to ri na me ti mi ge ani ne la di ko tina alum lu ka sing pe khan ke bi chat kren jit te ka kum sara ko ne ragong sayam ragong rambai asin phuna ba mai ti mi kyu asai kong tang the sa khong lu phum ba sister Agnes S ti kum se tu tang mai bu me lo pu ko ka pum kat pa na bu me khong mai thang tai thon ku mai khani sa bu ku mai indawe aram nei la zangai mi kyu asai kong nam ku lo khong rei gong ba mai thiam mai dai mai ma thiu na ta rai mai khau sang thon yu we rai yang mai khau sa khong lu phum mai ani Paris priest Reverend Father T.S. Dominic Assumption Awangku Paris. Reverend Father Vergis, the Vicar General, the Archdiocese of Imphal. Gratitude is the good memory of a heart that will recognize the good work that you have done. On 3rd of December 1998, 25 years ago, you have offered a Thanksgiving Mass and blessed our family. It continues even today. By your kind presence, we appreciate and acknowledge your timely help and prayerful support, dear Father Vergis. Dear Reverend Father T.S. Dominic, the parish priest of Assumption, Awangku, we welcome you wholeheartedly and we remain ever grateful to you for your timely support and encouragement. We are greatly honored to have you with us today to grace this occasion. We are also blessed to have Reverend Father Boniface Eka and Reverend Father Boniface Sama from the Diocese of Dibrugarh with us. Reverend Father Boniface Eka is also in his Jubilee year of his priestly ordination. We congratulate you, dear Father Boniface Eka, for your dedication, commitment to the Lord and His people. Let's all remember and pray for him as well. Dear fathers, your presence here today is a great encouragement. Despite the obstacles and long journey, you have graced us with your time, making this celebration even more special. We are humble and grateful to have you, dear fathers. Dear Reverend Fathers, we are honored and grateful to have you on this auspicious occasion. Dear fathers, your presence adds warmth and joy to this celebration, and we are ever grateful for each one of you who has been part of this journey. We welcome you, dear fathers. Injian jak mulai amu boy, cinta mai kegan azu tak galau duna, asai tong soyam timik kau, kelum timilo kang akani, soyam tilau kang goma mai amu boy nada, nelang recang chuan diwe. Sekwang lun pung mai Assumption Parish tong Leaders Square, nam ageng azen form tong Leaders Square, Injian mai du mai na mai renwe kagwai, akani Injian na mitong Jubilee kang rui, wang tang na ba mai kagwai nada, nelang mele kazau na, Krista zantui. Dear loving brothers and reverend sisters, I extend you all a very warm welcome to each one of you who have come from different places, communities, congregations. We highly honored you here. Your presence has enriched and given us the joys to prepare spiritually, mentally. We are truly blessed to have you with us, dear brothers and sisters. And to my lovely aunt, Sister Agnes, we love you and we are proud of you. We remember you with deepest gratitude. Your parents, near and dear ones, whose unwavering support and love have been the foundation of your remarkable journey. Your sacrifices, prayers, and encouragement have shaped you into the extraordinary servant of God that you are today. May God's unfailing love continue to bless you and your family members as well. Injian mai anai Sister Agnes S.
asai tingni mudala no zaujin tingni khawai intuna anai sister khonroi gomang da no chiumai asai tingkum tupi rawang khaw zai gon tanglona hu khawang da ni mai thai kam puni bumai khawang mai pusuna kapanti khaw tuze mai indian thai mai khengau thai mai luchang muzum paiding sumang kham khani indian mai ka pu chana puna rengoi ka goi khnoi nangni uton kaman kumdan mai rasoi khaw kalum khalo padiu kham je hwaye. I now invite Reverend Father Varghese, the Vicar General, Archdiocese of Imphal, to preside over this holy celebration and to bring the blessings of the Eucharistic Lord on all of us. I have the rightful position to invite our fathers here for this celebration of Silver Jubilee. In the first place, I would like to say congratulations to Reverend Sister Agnes and thank you to her father, mother and family members for having gifted their daughter to the church. Today, on this happy occasion, we have with you, Sister, Reverend Father Varghese, our Vicar General, who had associated with you in the past and have very, very deep and memorable incidences which you know better. And indeed, not only in 1998, but today, on 2023, he is here to praise over the Holy Mass, bless you, and thank the Lord together with you. Together with Father Varghese, our introduction has been able to inform each one of us that we have two fathers coming from Assam, Boniface Ekka and Boniface Sanna. Father Boniface Ekka also celebrates his Jubilee year this year. Fathers, thank you for taking all this trouble to come and join with sisters. And today we would like to also remember Reverend Father Boniface Ekka on this occasion when we are celebrating your Silver Jubilee. May God bless you, Father. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Reverend Father T.S. Dominic, the parish priest of Assumption Parish, Avankul. Sister Agnes Kamei, who is celebrating her Jubilee, Silver Jubilee today. Reverend Father Tinglung, Reverend Fathers from neighboring and parish priests and assistants from neighboring parishes, other fathers present here, Reverend Sisters of different congregations and different convents, Reverend Catechists, church leaders and village authority members, and my dear brothers and sisters in Christ. Today is an important day for Sister Agnes Kamei as such, because she is celebrating her Silver Jubilee of her religious profession. Like Mary, Blessed Mother in the Gospel, she has many things to thank the Lord for the great things that God has done for her, great things she has done for others with the grace of God, and the many things that she will be able to do in the future. She will be like our Blessed Mother, filled with gratitude to Him. And we join her to share her joy. It is said, when we share the joy, our joy gets doubled. And that is why we have gathered around this Thanksgiving altar. We have gathered as a one family
to pray for her, to pray for her intentions, and to thank the Lord for the gift of vocation that God had given to her. And she had been faithful like our Blessed Mother, obeying the command of God, responding to God's call. She continued her journey, the religious life, faithfully, and she has successfully completed 25 years. And it is a pretty long time, and very many blessings she has received from God. And we pray in a special manner on this day that God continues to bless her. Many things have to be accomplished through her life. Many have to receive blessings through her religious responsibility that she will be carrying out. And let us also pray for her parents and near ones, that God give them strength and bless them in very many ways, and bless this village. And this is a red letter day for this village, because one of her daughters today is celebrating the silver jubilee of her religious profession, and blessings also being showered upon this this village. And we also, as Father has mentioned, pray for Father Boniface Seka, who's also this year is the Jubilee year of his priestly ordination. We pray for him in a special manner. And let us accompany them with our praise. And the best way of accompanying them is the Eucharistic accompaniment, where we share the bread and wine, the body and blood of Christ, as one body of the mystical body of Christ. And we rejoice because the members, Sister Agnes and Boniface, they are celebrating their religious profession jubilee as well as priestly ordination jubilee, and we pray for them as well. God continue to bless them with good health, spiritual nourishment, and all the strength that is needed. And I saw the theme that she has chosen, that we can do all things through Christ. Philippians chapter 4, I think. Chapter Yes, 4:13. 4, yeah, verse 3. So there what we find is the trust in God. And this is what make all of us go forward and gives us the necessary grace to carry our responsibilities. So with this understanding, we begin today's Eucharistic celebration. There is also a prayer request that Jian Luna Joycey Kamei birthday of 10th year. And we pray for her also, that God continue to bless her, and also that God's expectation may be accomplished through the life that God has given to her. Now to celebrate this Mass in a worthy manner, let us call to mind our shortcomings, our failures, ask from the Lord for pardon and strength.
Let us pray. O Lord, faithful God, grant we pray that we may give you thanks for your kindness towards our sister Agnes, who today is eager to renew the gift received from you. Strengthen in her a spirit of perfect charity, so that each day she may more fervently serve you, your glory, and the work of your salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. ไม่ไก่ไม่ป้าเราไรไม่สองสามเราขังอิสยาห์กำลังริกสรุกนาขัดกำลังอาขัดคืนประเด็นงาน Isaiah chapter 61 verse 1 to 4 Let be เขากับปัดเล่าไม่ตวงไกซ้ำก่อเลี้ยงไม่ริงเป่าเลยกับบูมังเอาเขาตีประดิษฐ์เราเทเรียนร้าเรียนริ้วไม่นุนคางไกซ้ำพุ่งว่างคางกะลุงบักนาบ้าไม่นุนตาตีกายเล่าคางบังเล่าบ้าไม่นุนเขาอิปัดเล่าไม่ซ้ำคันนี้ก้างกายเขาบ้าไม่นุนเขานิ่งสู่ไม่ซ้ำดินเล่าคางก็ไม่เรอัตากระดาปัดนาเท้าเราเทริงเป่ารุยก็ไม่นุนตากันเรานี่ไม่กันคันนี้กันนิวตาเจ้าสิไม่นุนตาคุมขังเรานี่ไม่กันกวางเทตุไม่ก้าวอินดาวขังก็ไม่เรอัตาเท้าเราเทนี่ให้ระวังละกางเง
ring bao the tuane alamin rawan ra cái này mày giàu in sắm lâu khang Thessalonica mày nun khang ori hi mày rai mi che ti kalang pungu tuang karian padai kariru nak khanan ladun rui paba mai guang puni mai khang rui samdano tiki sana puna thiu kai hau mai nun kuma mi ti mi tai nang niu ru khau gang khang tho nang niu zi mai khau ba mage nang niu kapuma ga mai tuang nanun khani kalan tuang nanun ne aniu zingbang tuang ni zing mai tuang ni hame kumpui jang rui mai bai mai goi kuma aniu zit makna tak rakna bamko kalam thu zit mai goi tai zingbang zibe khani zau inba mai goi tai zingbang inbai tiki aniu tho kalan tuang di thena aniu rui lum mai le inzian mai tuang ngeng thuak khani ring bam tuang rigun mai tai ri pirun kum piuna tak rakna bam kho kalam thu ragwam rui aniu ta lung puan dai khau tikai lau khang kadal lau mage tiki aniu thong pawau mai Jesu Krista pan rui ring bam la khang kadal lau the Thân mày gai xăm hay material hi mày thế này nào follow của chỗ ngay mày nằm hiền đại điều Matthew chapter runa sakriu tuang Korean runa saruk roina suit na khat ngan lungai mai sabuan gan khat khau tai mai gan khat jisu dan khau guang na din pau ring song mai la kang ai tu bui tuang gai mai tani na sau na than thai jisu ri ka khau sa the tabui suna nang akhau gai mai lam khau than bam tu sau gai mai gan khat na ye nang rik mai khau gunia thai kaladan guai tai piwo tabui la dan tai so na kamai ri than thai khau tai jisu ri sa the nang mai dau lak ni na nang lungman lak ni na nang kai hau lak ni na nang sara mai sakhi ti lak ni na nang pui nang puta chakphom su ni na nang tuang kai ning kai gai mai ta nang rana nang ta zen mai kuma in zen ni na tu mai guai thai thai mi guai hai thu ai piu thai ai ta bui tuang in thui mak tuang nai bu hena so tuna mi pu te ri sa thai khau tai jisu ri ka khau sa thai nang in thui nia thai tat lana nang tuang nai me guai tai zwal lana lungsi me khang tio ko me thai ting kau thang nang tong lan nai puni kuma guang na athai la yo
มีให้ประบอกไปจวงกายซ้ำกี่ไว้ เราไม่สารสารสารกันเดียว Respected Father Verghese, the Vicar General of the Archdiocese and the main celebrant of today's Silver Jubilee of Sister Agnes, Father T.S. Dominic, the parish priest of Awangkul Parish, Father Boniface, another Jubilarian, Father Francis Tinglung, Father Robert, and other fathers and sisters. I am a little scared to preach this homily in front of my Vicar General, but I'm sure he will not understand what I preach. So that is my consolation. So may I have the privilege of speaking in Prongmai for the good of the common people here. Jen mai gomong gay masay boy chill. Atati hai Sister Agnes na homily ti kang kapa lo mai kang ta thon ku wai ku mai diki sa thai son thai ma gai allow ti hai sa suk thai lo mai ka wai ti hai king lo mai ku wai rina king suk of wo thang sang mai bi tong thai hai ku ma abia rina abia thang rina ma gai te fathers gai tung mai ku ka thang rina nan ni wai ti hai Christmas tuang season ba bi zen ko na Christmas to salam ni ti hai kanai me kho ani ra buang ta thon ku kho Sister Agnes ti hai kaw lo mai ra buang Sister Agnes ta Sister Sukaniu khang kaw lo mai ra buang ta ni ni wai thon ku kho chna sa bi tong thai ani Sister Agnes ta kian ra buang na kaw lo ti bi zen ko na kamai su than thiek thiek na allow tu now no so mi ka ga ko na su than thiek chilo na ata phao ti kong sui na pangu tang mai phao hai ka seng kam thai na dil lo mai ra buang na ti hai kamai piu thai mai pui swam pui zen ko na asai Jubilee ngai bam tong thai hai ko ma sa Agnes ti hai thon ku lo ko sa ku lo ko khani ani goi ni ka khang kalum se da kho ta sa ni tong thai su sui thai akai la sai thai congratulations mai akai la ma pui zen ko na su sui thai ta na me goi na mai sa de ko khani me goi na mai ba ku lo ko aram ke luang zan hai ta kwam zeng thoi rai ko tu ta kwam na lu ma thai ma ba aram interpretation ko thuni kumi ka sai tho ta kwam zeng na thai ai ka su tho ra ma kai allow de su tu de he kum na ai tho ke luang zan ne ka lai ni thai ta kwam zeng ko na sai tho soyam zeng na ka tu dei kalam to Sister Agnes ka mai ti kum su na pungu tak mai tong soyam mai ka khang na ka pu khang na ram ma khai ka khu na ram ma khai kum ma de ka yang ka roi ka guai khang ke long ma ka guai khang dung ma ka guai khao sai gang ba ma ka guai khao hai soyam ti kai bam tong thai thau zeng re thau pa ku na Sister Agnes ban ka roi thai e kum ma sai ke long ma zan ai ka lai ni thai ta soyam zeng ka lai ni thai Sister Agnes tong Jubilee tong memories na ni ra gwang re na ka lo mai hai gai yang mai thui yang mai na ta ka ma kai is son mai asu ni ka wai ku mong khat ni is son mai ba mong khat ni sulo thai mai ka lo mai ti hai sulo thai ma sai ka goi re na ani goi father sister so tam tong ai ta ji mai ta ka lo na ku ta ba mai nai ta ni ma get na formation ko lo mai ta ku na ta ba kan de ta ni hak mai azu father ku ni hak sister ku ni hak mai azu gu bam na ta ngam ma ke kalam to ra re na ka lo ti ma ku se ko na asai Sister Agnes ti hai ra na ka lo ti bi se ko na kamai sulong na ơi tro mai hai ti kum se pu tang thoi he tro ba mai tai sai ka taw ka na nai bang che mi thoi ti ke o tro ti bi se ko na asai pa la ti sa kom na ka taw ka na hai masu ta the mu mai nai beng mai nai se mai nai doi mai nai ka ma sai kamai ka lo mai kamai o tro mai la tam hai kamai ka gai ka thoi na khau o ta ta lo mai su bi se ko na ku ba khau pari akhat na ye mai pu akhat ti hai ra bong na to father ta ro ta ka lo pi sa lai ku mai de ke kamai postpone su na ai kum na kamai kana na da pi ga ka wai kana class 7 8 ku tam da pi ga ka hai mai pu ai tu pu sa ka cha kana pu ti ai na lai nang father train ta ni la thai kalam to ai gan so pi ka ka ra bong ko ai la ren so thai mai la ren ke tu pu sa ai ana na bi ka ka gai mai ana na lai mai ti hai ai
Father ta kang rago hang ka pala puni thei na la re su thei kum tin ai nang ai la re su me hai nang puni thei nang ta thau sa be ka kana ku sa da bo pa le nang na rop ram na ai ni nai ka ra kai kho rago ko la re su thei ra gwang le ai no ko pi kai kho ana ngarai me da ai Father ta kang tu lo puni thei na la re su thei sai ko asai sister Agnes ko purina postpone sulomana ara gomrena kolom ai detiai postpone sulomana postpone sumaitara mana so yam ti embulona ka tiulona ka lumlona ra gom so la poko tan tu daina kat palomai ka pu ta kya ani wa thon ko ko na yai khani ani ko ka ka ne hai ko ni ra gom to so yam embuna ti lo pa ne ka kolom ko na yai hai ko mai zen mai gamo ga ma sa ga wa chiu ra gwang hai cao lo mai hai father ta khang sister ta khang mấy quên nó tụt cao lo mà khai mấy quên nó mày tụt cao lo mà mày tụt không nên muốn thế cũng bây giờ quên nó cao lo mà khai cũng mấy cái sister Agnes of Panti giáo bị cái câu hai anh ấy quên tụi bùi la nó bên này sao cái máy này lá nè cái bùi ta cái sai cái nó tụt quên chạy rinh rồi quên thế gần lâu chú gần nè tắt lên nè mấy thay không mày làm thằng mấy không mày làm thằng anh ấy gọi tung mày lại tung mày anh ấy gọi tung mày làm thằng tận là bấm mày tuồng hại anh ấy gọi lại gọi cả tụi này sao anh ấy gọi ní sacrificial aspect sacrifice suốt hai mày phong linh mày số bao nhiêu này nhá cái mày nó gần lâu tu nó tu đi sang ní mày sẽ gần lâu tu nó tập phát hành thay anh ấy gọi ní sani sani mày tani mày asu gai ông mày tuồng lại bấm quay thay gần lâu cái nó quay tụi mày sister Agnes sai Jubilee nó có bị cái anh ấy gọi lại cả rồi quay sai trong gai sam câu hai tụi su lâu sau lúc đấy mày sập qua là khát rồi na ra vòng đen nó tụi vòng ní thôi cũng mà mấy cái kia ra vòng này na đen vòng đen đi vòng quay thôi năng thong xe lần quay thì hay xuống là thọ xuống là lúc xí lúc rộng là càng thì thọ cũng mà thay lại thọ sao bị cái gai khó cái mai hay lúc ngay mà na hằn cái này cái lúc ninh cao giang xí mày na hằn cái này mấy nói cũng thì hay mấy thay mấy này còn là cái loáng khẩu cái luôn thay lắm đâu phải mà sẽ quay rồi nè cũng mấy cái mà sai quay thay nó mày dán cái luôn hậu nó mày cái quay là cái mày thay nó mày mà sai cái quay tiếng cỏ trong lần nữa cái mày gắn lâu xin đi ngắm quay dây mày nè ra quay này cái mày thế băng mày thì cỏ này cỏ là đây ninh tinh mày thì cỏ này ấy cái phu ta cái snap na quay ta cái tập phu cái quay thế hay gần lâu tu na cái lao phăng này cái đam phăng này cái quay này gần lâu tu na ra quay này ở đây cái quang ngô à thay lại yêu thì sao tới quay dây cái này cái mày lại cả cái thay ra quang này na này la Agnes lay sister Agnes lay nang à thay lại rồi mình đi thay à nang tất nhiên ai thôi cũng không đi thay để sao mà không thay sao mà không thay băng mày sao để lạc thay hãy con đó anh ấy quay sister kian anh ấy quay kian imba cái lúc na Christian mẹ khát là lúc mà quay để thọ anh ấy quay hai imba trong lan đặt nắp cả hòn nắp cả hay tiếng cào cài thang anh ấy quay khang sầm đà là bao mày trong cài anh ấy quay khang lan tiếng cào trong lan anh ấy quay phụ đi là đây sister hay Kamei hay các cô trong panti tại bắt lâu nè tiếng cào cài trong lan phụ tập thay tiếng cào cài trong lan hay sister fathers quay khang nó làm mà coi cũng biết cái mặt sai cái quay Krista phải lúc nó mình mặt sai cái quay Krista trong lan phụ đi là hay bây giờ cả đó lọc này đây mấy trong làm thay cái mặt không lúng xí lúng rộng mày ná khả nái cho chúng ta cái mai hay mai bùi cài khóc bằng sự là bấm tuа mai bùi hay lúng gai chỉ chịu tua cái đái nó slow lên nè cái mày lúng bấm thay mấy cần cầu hay mấy lúng xí mày bùi thì hay lúng gai mày mai bùi nè rai riu bấm về cái cần cầu hay lúng xí mày ná bùi hay khu nó ná hay mấy đứa cái nè cầm nè complain cho số mà nín mà cái gì rèn ra mấy đang khao nè ra của cái lúc nó bấm rồi này khát thọ mấy lúc xí mày ná hay thấy bị cái gan cao hay cái mày tập tính cào cái cụ bị cái gan cao hay cái mày rèn ra khao nè rèn ra nè lúc đó mày xe rồi nè cái này rèn ra mày chơi ra quăng lên rèn ra sắm nó bị xe rồi nè cái khang tính cào cái cho cái hay chỉ đâu thế tuổi hãy có một cái gan khao cái nắp cái gan cầu đi lúc gai này mai bùi hay là thay được cái gan khao
เซนปีเตอร์เลยนะที่ก็ไปจะก็เป็นการเขาไม่พูดที่ให้เจ้าเราใกล้ได้ไม่ห้องมาได้สาเป็นการเขาไม่พูดใช้จะหาไว้ไม่กายให้นั่งบังปุยนั่งอินบางรู้ว่าเป็นการเขานั่งบังปุยกายไทยไอ้คนที่น่ะไม่กายเราที่ก็ไม่บางปุยบางคนสิ่งกับใครกายไม่สุดกายไม่ที่เราบังไทยสาเป็นการเขาไม่พูดกับดอกบางปุยสินี่ให้ได้กายไม่กายทั้งบางปุยเท่าตัวไอ้ตัวอาคารตัวกายรันไม่กายนะบางคนที่โซ่ตัวสายตัวไม่กายก็เซมพิตาตัวสาวนั่งข้างท่อทำแบบเจ้าเงินหนักให้แต่ไม่กายแต่ในคำที่ได้สารวัตรไม่กายจะตัวกายสกิปอะไรก็กายหักไปทำอะไรกายหนาวนะแล้วกว่ากายคนที่เราตัวเซมพิตาสายไม่ปุยนะคำเพลนสุดเลยบางปุยเขาต้องกายไม่จีเราอาคารตัวที่กายสิไม่ที่บ้านตัวปุยเสียงโซ่สาบิกายก็เซมพิตาสายตัวอิมบานจะลุกบ้านไปกันเขานั่งอิมบานเขาเนี่ยลาสังกันเนี่ยบ้านไปกันเขานั่งเราบนไทยมั้งนะนั่งบางปุยแต่ไรเรียกว่าไม่กันเขานั่งบางปุยเขาอิมบานก็ลุกบางคนสินี่ทิ้งก็กายตัวลันข้างสุนัขไม่ความมุ่งตรงนี้ไทยความนักราชวยนะทิ้งก็กายตัวลันความนักบางที่พิเศษไปนะก็กายก็ลันเจ้าทิ้งก็กายทางนั่งตัวลันท่ออิมบานเขานั่นอิมบานเขานั่นเด็ดไทยทิ้งก็กายเขานั่งตัวลันมาเฮ้ยสมมติไว้อาศัยJubilee ngay mai Sister Agnes Sacred Heart tong congregation ko kamay ka pa palona Sacred Heart tong sisters go tong rules and regulations bang ko bam ni the na kamay tapat mai hai inba tong lan khong ta tong khai ting ka pai tong lan khong ta tong thai ka thai lai luai na ane wai ni kai khon pui pu subam se ni tuna ingan subam se ni no pu subam na ma ga te allow subam se ni ane wai ni Sister Agnes kum na ting ka pai tong lan inba ko lung naคนไทยมันสุดเข้าแต่ก็เลยไม่ไทยไอ้ก็มา sisters ตั้งแต่กวยไฮในลามาในลาตั้งแต่อสุขนายกันนี้ในลาตั้งบางสิ่งนี้ sisters กวยนี่มาใส่สุขวิเศษกันนะเรนราไม่นี่นายนอกจากการให้นักกับสิ่งนี้กายว่าไม่ต้องอากุมนักกันคนเขา sisters การปัดได้การฟุ้งการสุขแบบไม่ได้อากุมนั้นลงหิงที่นั่นสองไม่นายนักแต่สองนายคนนี้ได้ไอ้สามัยไอ้นิ่งไม่เลยก็ไม่นิ่งไม่ได้สั่งตัดกันงั้นมาไงก็ไม่กันนี่อสุขไม่เลยก็บางคนสินี่ใส่อันไหนจะเอ็กเนสนะเราคงเลยนักต่อแล้วไม่ให้มันนะลุงนิ่งสมองไม่อสุขในบางสินี่เราคงตัดที่ให้กระเจ้าก็มีเขาเขาตัดกันมันที่ไปจากกันทำไมบางต่อไทยไม่ขังให้กันจุดนั้นนี่ว่าลุงขังไทยไอ้ก็นะซิสเตอร์จะไม่กันกวยขังฟาเธอร์จะไม่กันกวยขังอันนี้ฟอร์มลี่ไม่กันกวยนะซัพพอร์ตที่เรานี่นะลุงกับกาลนี่นะกวางเป็นกันเขาเสบ้าสมัยก่อนตัวจำไม่ได้ที่ตัวเราไงแล้วไงลูกไก่สาวสาวเราเขาที่สักการเป็นกันเขาเลยกันลุงการเป็นกันเขาแต่ไอ้เรามาเขามากุ้งทำไมอสุขหายอะไรหมดเนี่ยอะไรหมดนั่นแหละโอเคกันลุงเขากันลุงการน้ำมาเป็นกันเขากุ้งโบในหน้าใจใจใจทั้งคู่เราไม่ได้สักสลามสุดสับเป็นกันเขาแต่ถ้าเป็นกันเขาแก่Nana, nanti gua lagi kalau lupa pray, jangan ya. Kumna, forming to community prayer, community masih ke gua ada forming masih ke gua na. Kalau lu merah mana, nanti gua support apa yang makai. Nanti gua tu rasway hai, sorry merah rasway na ya. Father Stephen, kau sama father sama na ya. Kai sisters ni gaya, untuk present ke tu sasa. Ai father apa, tabang kau hai, rasway pain kau nak makai. Community sisters tu rasoi pain koi dai akai me rasoi pain koi dai sai kio ko jong sa sa ta te hai kom na fathers koi sisters koi ta ba me koi hai nani koi to rasoi pain koi dai ani koi khang ni la mai jang si mai challenges asuk nai bang mai nani koi klom dal wam koi thai ta gai na la na ta gai mai su company hai salam ni thai khap ke gai ko hai aram mai ro mai jati tho khak khak ti hai sa cái gì giáo cái gì trên mày cái mặt đây xài mấy tuần làm sao bác còn đi ví dụ một cái kỳ xa đầu từ nên cái chân của mình nghe cái khuôn ta sister father cái gì cũng bầm đi sister cái gì cũng bầm đi, mày giặt đi cái mặt này cũng bảo nó sâu tin nè tại khơi vào lâu rồi sister cái gì cũng bầm đi hơi là gian sùng quá father cái gì cũng bầm đi hơi là gian sùng quá phải này đây là gian su mai pan thế hay gai mai biếc thằng giáo là na thuần cu lâu na sa cu cu lâu khô đại cái này bari akan này
lotus ปวงบ่ไม่ให้ยังปุงกายกับปวงมาเกย lotus ปวงไม่ให้บีหวยบีพวงไม่หวยคนน่ะ lotus บางทองปวงไงอันนี้หวย lotus บางบีจะน่ะจ้าวน่ะบีหวยจะน่ะจ้าวน่ะไงโดยกระเด็นกันน่ะบีหวยพวงน่ะไงลุงเองคนน่ะสวยไม่ได้พวงน่ะไงที่กี่พวงมันไม่ได้หวยน่ะพวงมันไม่ได้จ้าวน่ะถอยกูบังเขาให้กูน่ะอันนี้หวยปฏิเขาไปคนเขาสวยไม่สุดในบางผู้สิ่งนี้น่ะอันนี้หวยคัดได้กันที่สาธุพุทธายน่ะชนกูทายก็จะกระเด็นอย่างเท่าไม้แต่ว่าไม่เท่าไม้มาควงเขาทำไมมาควงนี่สมัยนี้ทำไมมาควงบังบังให้จ้าวจริงจะพูดสุบทำไมการกะเขาไม่ทำไมมาควงเขาแต่มาควงเด้งที่ให้สิ่งนั้นตรงไหนการเล่นงั้นมาไงการถูกทิศถึงงั้นมาไงสวยมาเสียใจมาควงไงก็บางคนสิ่งนี้อันนี้กูเลยนะก็ล้มตัวก้าวแล้วนะสัตว์หัวเรานะก็ก็ได้เท่ามาใส่เทศไม่ต้องลงเรียนนายแล้วนะก็ล้มลงไปหนักมันนะข้าข้าที่เราไม่ให้กายมันเฮ้ยใช่แล้วก็มาใส่จุดเรียนไงว่าไม่เกิดการต่อให้ไอ้พวกนี้มันของสักไอ้ละสลองนี้สักไข่มาเก้ก็มาก่อนสิที่เราสักกันแล้วมันละบังต่อให้ลาเราลุ่มไอ้ตรงไหนบังป่วยไทยลุงเรียนเขาลาเราน่ะกายสดไปตรงไหนบังป่วยไทยลาเราวนถึงจังหวัดไปตรงเทอันนี้ก็เลยนั่นนะสิเอ็กเนสที่ให้ congratulations สวยเทแต่สลองตัวนี้ไอ้ก็มาคันนี้อันนี้ไปสวยเทนั่นสถาบันไม่น่ารักนะก็ลุ่มสวยลงนะอาศัยคุยนะก็ไม่ลุ่มปัตตานีไม่เกิดการต่อให้ที่กลุ่มสวยผู้ตั้งไทยเร่งตั้งนั้นนะกระไปสัมปวงนั้นนะสยามตีไทยไหมสยามตีบิกไก่เขาอิมบูนะทั้งนั้นไหมปุยสุกันนี่กับอันนี้วันนี้กลุ่มนักโคตรเกลียดไปตรงไทยให้ไปตรงกระหลวงเขาให้สยามเสียงเขาให้กองกระดิ่งตะไก่เขากองกระดิ่งตะงามเขาอันนี้วันกลุ่มนักโคตรจังหวัดไปตรงไทยกินแล้วมันมาสักวันเขาราบไม่ได้สยามตีเราไม่สักกันดีว่าพระบ่าวมาอันนี้เรื่องนักเขาวัดนักเขากลุ่มไม่ให้คิวทูอันนี้จงปอฟรานซิสบิชอปส์อโมนันไว้แต่สยามละวะจังใจละวะคันนี้ตานก็ช่วยเขาสยามละวะพระบ่าวมาอันนี้รักษาจุละวะมันเรียกสุโลพระบ่าวมาอันนี้เรื่องกลุ่มไม่ให้คิวทูอันนี้จง Sacred Heart Congregation คันนี้ Sisters นั้นไว้แต่สยามละวะอันนี้ลุงเนียบนะเส้นไทยนะคันนี้ข้างไทยนะลุงข้างสยามละวะว่าไม่สุโลว่าไม่นิวเขาว่าไม่เขาอันนี้เรื่องกลุ่มไม่ให้คิวทูอันนี้เรื่องสักองสมัย Sister Agnes ข้างนักเรียนปุ่งไก่เจ๊ไก่ไหมคันนี้ยังจงรับพวกเขาตานไก่ไหมอินบูนาตานตั้งน้ำข้างเสียมละวะมันเรียกสุโลว่าไม่อันนี้เรื่องกลุ่มไม่ให้คิวทูอันนี้ก็จะวิกา General Reverend Father Vergis Fathers นั่นด้วยนั่งอยู่นั่งเรียนนิ่งติงกุมตันอินบุนาทีละวะอันนี้ก็จะ Ministry เขากล่าวซิไว้ต่อใจเจนใจลงงามข้างสยามทีละวะว่าไม่เรียกสุโลว่าไม่อันนี้เรื่องกลุ่มไม่ให้คิวทูอันนี้ดวงสเตทมณิปูร์ข้างอินจูอินจังนั่นลงข้างขันเลกตาอินเจนไทยนั่นลงข้างสยามละวะว่ามันเรียกสุโลว่าไม่เขาอันนี้เรื่องกลุ่มไม่ให้คิวทูอันนี้เรื่องอินเจนไม่ Sister Agnes ปีปูคันนี้ใกล้ขึ้นไม่กว่านักข้างนั่งตรงสยามโจเซนทีละวะคันนี้นั่งตาเซนนั่งตาไทยบุ้มไม่ใกล้ขึ้นสุขังสยามละวะว่ามันว่าไม่เขาอันนี้เรื่องกลุ่มไม่ให้คิวทูอาศัยจุดลีง่ายข้างวังตั้งละว่าไม่กว่าข้างสยามละวะกะกันก็ถือได้นังตาลุมอินทิบดาบังขังคันนี้นังตาทันกู้ไทยนะลุงบังขังเสียมละวะ Heavenly Father, we have brought before you our hearts and desires. You know what is best for us. In your mercy and love, grant this request. We make this prayer through Christ our Lord. Amen.
Agnes will renew her religious profession. O Jesus, seat of infinite love, I, Sister Agnes Kamei, SH, acknowledge you to be the Lord of my heart and inspired by the intense desire to continue the salvific work in the Church through the self-giving, made minute by minute, and in order to reciprocate your love and share the compassionate love of the Sacred Heart with mankind, especially with the orphaned and the suffering, hereby renew the profession to observe faithfully the simple vows of obedience, chastity, and poverty in accordance with the rules and regulations of the Church and according to the constitutions of the Sacred Heart Congregation forever. Lord our Heavenly Father, as we offer this bread and wine, this altar, which will be turned to your body, and we also offer Sister Agnes Kamei, that she may be filled with your divine spirit. Let her understand the evangelical counsels and leave that counsel to the full. Fill her with your spirit, fill her with your love, fill her with your compassion, so that her work, responsibility that is entrusted to her, that she may carry out faithfully. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Bye.
the cake cutting. We'll blow the, okay, two person blow together. We'll blow together. 1, 2, 3. Wonderful. 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 Last ding, one, two, straight, yeah, look here. Look straight, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Thank you, Joanne. Thank you. Thank you. Sing out. May God bless you throughout the day, along your life through. Sound not good. Adjust nicely. Bỏ mình nào thì là bơm ra còn sai trong gan học ní bỏ mà lấy anh ơi khâu si ăn gai mình tình gai mình ở tuồng cũng đi khâu tính cái tai cũng ngâm mày cái ní này làm tuồng dụ hay là tàu ngâm bên tuồng bơm hết nữa bắt đầu thì con ní sai tình hình này bơm gai mình thì là bơm ra nó còn được gai nó cục từng thế nông tuồng nên tình gai mình thì là bơm ra còn sai trong gan còn gan gạo cái ní bỏ mày tất cả những program của thì ní pada amurna gazak zai tilaw nam sai kathui ng bumak hiti kalwan tham tong ring tong pati azuk ni lingswang tong la taw ni pa me para mun gwe tilaw te kum dam gwe na sai taw takai de tong program khani ka hau tham ren loi me ngal no ko thia me dan mi bom heng gwe khon tong sun zan tong na tong siam de tilaw de khani nai bum the kan di khwe si me zu pon doi ga me tong la sa la swan suri azuk padik na bam tong kan di bang ho se bak me nang thoram gwe ne ko zaw zian tilaw bum mai siam no kai po zai khona adu si me ga me gon me de thai no ye tum ki bak thai di se khona tàu 8 lên tông tuần quay ni nông tông siam nông tông dầu duyên thì cái này là tuần thanh này ban sra thôi nè nếu quay cái buông cái hậu thang luôn ngăn là không siam cái này khá là cốt nè suốt cái mình bị quay được pass nè thì nó này không được soi thì nông tin cọ là lốp nè ring cái buông cái cu cái nào thì mà tham gia thuần cu nào này cũng thế Amen. Exxon khám từ Mariam Carlo. Amen. Now we have prayer dance from Rose and Cole. Goodness of God. Rose, do group play day. Ready slogan take and on our local different pattern. Give thanks to the
इंग्लिश ता ngang shai raga father tinglum na manipuri bazar ke manipuri krashi chilga ngang wa hai rene dear Reverend Father Verkis, the Vicar General of the Archdiocese of Imphal, the chief celebrant of the Holy Mass of Thanksgiving on the occasion of the Silver Jubilee of Sister Agnes. Dear fathers, sisters, dear parents of Sister Agnes, dear ones, and all the delegates from various villages, catechists, gan gai lấy sảy tinh cái cọ nó đâu rồi mà lô toang tích cùng riêng tặng cái tông phong mai khao sảy phá ra xí xa cái quê này nè thời gian tí long đi từ cái nhiều đó nó có một khang đi đâu cũng từ đấy là thôi quê cái gan này nhiều đó nó sảy cái gan hai cái mà đây nó không cày nó mới tông bắn tì không còn đi vào đó vong nó sảy nó một thô từ đấy nó cũng sảy như thế nó sảy ham pui nam pu aju cái bằng cái giảng chứ mấy đu nó gang cái mấy quê này là sảy nó rồi mà lô tích cái cổ riêng một tặng cái tông không ai có lúc nào đi hồi này lòng đi từ cái này vong mấy quê từ này rồi vong nó sảy như đấy thì nó cũng đâu nó Kamei ai cái này không cái này bắn tì khâu ra vong tông xe ba số xây nó số là riêng sao mấy bắn tì Kamei ra phang cái khang này vong Kamei ra tết phang cái tết thu từ nào ra tao tông xây dựng ra vong xây dựng tí lúc tông thế cái Kamei ra nó tan rồi tan mấy tông phá ra xí xa Kamei ta cái nhiều cái ra nó chấm rồi số xây là nóจะคล้องให้ลงพ้นไม่พ้นชูแล้วนะใครก็จะเจ้าไทยแล้วนะลงก็ทุกครั้งไงใช่นะลงบ้านเราเนี่ยนะก็ปันที่ช้างแล้วนะก็ไม่ได้ลงซื้อนะลงแต่ก็จะโทษตรงไหนเลยนะ
gaina aga salonga makhe ko ngai ato sayam rago sayam da tiro putu to hiso pagdu tho lu te thako the wa mam me ko goi ti ai apa kaja to aju hoi na lo ne na man na ka hoi na lo ne te na ka mai ra go mai goi ka ne ro go no sayam dai na tiro putu tho to ngai da kham me ko sagai lo ngam makhe ko na ara me goi no ko ko thako me su na ara ra ka ne sa tung te thu te ani ta dama mai ani pura wang ka kangan ma dai na thung goi kanai me khao sai na toang Jubilee ting kom se phung bu tang mi toang ko sian tau lo tina sa tau lo tina nei la na ka tan tin ne ju ga lo la ta na akai ka me rui hoi nai kha lo ni tu no gom ba mai kani woi ru kuni ra go siam kilometer lo kuni tho ani ta ra won dang ro dai na thung goi kuma hai na ra mana ting kom se phung bu gang me lung khao kamai tan so ngam me ra go la pu khao suna kamai bu ma ko mi suna kamai ta thao ka me gan ting kom se phung bu na asai khao me lung khao in ban kan ni pa kan ni lung pi jang roi kamai tan tang ngam mai bu ma tan don ko aju nai bam nu the kumna hai kum bam jang me ta tan thung da nu khang thui nai ben bo ti ta ani hu ku taw ting kum ka that nai suna 2024 tum phum anu hu wam ding na bam the mai ting kum khuni kamai ta thau da ni mai gan ko ni thau tuang pan ko ni tan ngam ni tung so tu mi ki thai liang ko ra bom da yen pai ko tengam khung de kum da la tan kanai me khau guang ba mai dham dham ko gam ba mai phom ring li da nang kai luang ko li dan aju wai tong nang ni wai ra soi pai ko we me akai lum gai mi the hai na ram nga tao mai na taram mai kamai ra ma thang ta ke dan mai na ram mai kai khun ko akhan ni kapui su mai non ka kai khun man nan aju nai kum ki bum ha sang swan bi jang kroi na gong tangam me aju nai bam ni nu we kum mi ti ki nang ni woi asai mai pui bam kroi nang ni woi ka gan loi na ta pa da khon sni nang kai thao family worship gan ko akai khut me woi nan ni nang ni woi hing to lo tu me ai nang ni woi ko han dan su kon su tong the asai tong tim mi ai ni la dai mi ti mi su ni tong ai hing lo kan ko rai ko apu nun apu pau nun lungam mi tong don ri ten hing lo kan ko pai na ai khang pian nong mai noi lung hing ko pian nong mi aju na hai kanai su mi nun ko pu su mi nun ga mon to mi tho sai chi phung bu tak mi tong ko ni la na ta kai ga to na giang si mi kan man ai la ga mi tong ka dai su mi tong ting su man mi tong e ko mi ke nong ni sang si bi jang ko ta ka the mom kon ni tao long bam du mai nai ba mai kai kun goi khang nang ni bam ba mi goi na sang ni goi na ra wa kha ko lum kha ro na po to ai ro han dan na ai goi na ko su kong su bi tong the ni goi ta tong ko theไปนักทางไหนเลยให้กูไม่จวงกระกันเขาให้Jubilee ตรง committee เรนะกูไม่ต้อง stage เขาทำดิ้งเขาขังอารมณ์ผมดิ้งแต่ผมจริงแบบ teachers ที่เฮเก่าโลกไม่กันใจไปนักขังเดี๋ยวเราไม่จริงกันเป็นอะไรทำไมให้กูสานดาวตัวนี้เรื่องไม่เขาใกล้ปูเราหวังดำไม่ปูเราหวังแต่ทุนกูกันไหนไม่เขาใส่กองบงไก่ไม่ใกล้ล้วงตัวน้ำปูแต่งกระแสไม่ปั้นในไก่หรือกองบงไม่ใส่อันนี้เรียนสักครั้งสุดยิ่งเราไม่ Sister Agnes ก็ไม่เรียนไม่ตัวกิ้งกลมสุยนับปูตั้งไม่ตัวบุมาตัวเราพูดเขาตันตาแล้วนะเรื่องไม่ตัวตันก็ไม่ให้เชื่อไม่ให้ไม่กลัวนะทางเลสันไก่ไม่กินเอาไว้ทำไมแต่กุ้มชาดาวตรงนี้กุ้มน่าอายให้โทดิ้งไม่ให้แล้วไก่นั่นสุสานมาแค่เกี่ยวกับอันนี้ตรง Father ไว้เลย Sister ไว้เลยไม่แต่กุ้มไม่ปูปอกไว้เลยก็เกี่ยวนั่นหมดจะสาไก่กันเท่เกี่ยวกับอะไรสุนัขสาวนี่ไม่ก็อันนี้วงบ้าไม่ให้สบวนนุ่งไว้ขังที่นักขัดสาวนี่ตันวงนะตันสุยแล้วไม่ก็อันนี้ทวนกูบิวรับนะทวนกูนบอมแท้ใส่ไม่ไหวนะทางสวยยำนะเต่าสักนี่ล่าไม่ติ้งไก่อันนี้ไม่ไหวนะแต่ละเต่าเวทไม่แต่ก็มาสาวไม่ตรงเท่ก็มาเต่าไอริสสาวนี่ไม่ให้สบวนนุ่งไว้ขังอินโคเรสสาวนี่ไม่ก็ใส่อันนี้ตรง elder sister Agnes ก็มาเรียนนะเราหวังตรงเสียมรอยตอนเขาlong suffering long endurance นะตัวมีลงเขาก็มาเรียนงามันงงตาแต่ตาเราเท่ไม่ถูกนะอันนี้สบวนไม่ควรนี่มันใส่ปุ่มให้เราไอ้ดำโลไม่ให้สำรับในดาวโลเลยก็มาเรียนมิไกลหลวงก็เน่าตับนะตานปัดไม่เชื่อมีทุกกระตวงลงดีกระปุ่ม sacrifice กัดเราจริงทุกให้คุ้มนะตานปัดงามตรงนี้ไม่ได้สโลนี่ตรงนี้
Reverend Sister Agnes Kamei and Father Boniface, congratulations and prayerful wishes on this day of your Jubilee. You are completing 25 years of your religious journey, and you deserve our congratulations and our prayers. Reverend Father T.S. Dominic, the parish priest of Avankul, senior fathers, Father Robert and Father Tinglum, and other fathers, sisters, catechists, church elders, village authorities, and my dear brothers and sisters in Christ. All of us celebrate anniversaries. Our birthday we celebrate our departed ones' death anniversaries, we celebrate wedding anniversaries, we celebrate establishment anniversaries, and we also celebrate anniversary of great events in our house, in our homes, or in our society. The anniversaries sometimes also celebrated periodically with the multiplication of fives and tens. When we celebrate an anniversary on 10th year, we call it tin anniversary. But if it is multiplication of 5 years, then we call it silver jubilee. And when it is multiplication of 10 years, then we call it golden jubilee. And we also have ruby jubilee, we have what called diamond jubilee, and then we have got 75 years, 5 multiplied by 5, so many. Then we have got 75, the platinum jubilee, and then when we comes 10 into 10, that is called the centenary. So these are all the benchmark in our life or in our events or in the establishment of organizations and institutions. Now, what is the meaning of Jubilee? Why this celebration? No, I would say a Jubilee is celebrated to look back into the past. That means to recoup and synergize our past experiences and past events, our joys and sorrows, our success and defeats, our fulfillment and lack of fulfillment, our disappointment and encouragements. All these contribute to our personal as well as the societal growth. And that is the reason we celebrate the Golden Jubilee and to acknowledge God's very many blessings that we constantly receive from Him. And also, it is an opportunity to take a future course of action. It is the 7 into 7, that means every 7 years, you should give rest to your land. And you are not supposed to cultivate. And only harvest what is already growing there. And you supposed to have a kind of appreciation for God's gift that He has given to us, the natural resource. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Father Vargas, Vice General of Archdiocese, and our parish priest, Father Dominic, and Father Boniface, the Jubileans, Sister Agnes, my dear sister, and my parents still they are sitting here. I respect you and welcome you to this my little talk. I'm not going to talk so many things, but as an elder sister of our congregation and the entire congregation, our members and general, mother and mother provincials, and all of them, from them, I greet to our sister Agnes, very, very happy Silver Jubilee. So I am here to just to say to our parents, we are very great to you, Mother and Papa, for your generosity. Apo ijumai kan hari na apo sa sumai buai yuri na nung ning da ana pipa pithalai na kana Agnes hai paina tipa hai mai ne tha hai mai kami gue na khang kemari tipa ngam mi pusuna ta me apo sumai asabung sumai anai sumba sa kana sumai gue ina long hingda na tipa la pizang proina anon tu congregation khang tilawna hai na hana church khang khani hai tum infal diocese khang tilaw ma jang proina me gue na taw ha za paw na ba me hingtai ra bo loi chiang da na tilaw kan dio na anon congregation ha kre greeting su tung the kuma and how to na sadari tito arigan thawle my sister Agnes the sabi pithalana atho saloni the samito when they show in tears will sing when they read the matter are wonders one muthe samito kana Agnes rai and hai paida dia muthe khasne tatam mo mi hai the school rai umta wa mang kha ai mai mithai khalas na the sana to sangona nei so bak na nai tu wa pui the na ko khat na tu ma na an hai pui pu de an hai pu khat the ka rong ram kham ba mai pui de ni pui pu the ga khau tu kwam dang ba pui pu de ni pui pu the na an hai na long hing da na ne ha na da thau mai next Reverend Father T.S. Dominic Paris Priest. Again, I can't say the whole floor. And next, may I request Reverend Father Boniface Exar. And next, Reverend Father Boniface Samat. Due to this, Reverend Father C.C. James Kamei SDB and Reverend Father James Kamei. Hussein Olawo, Bapati Medical Gawo, the guy so you come in. And Blapi come to come. One night, young days have to come over the name. And my essay, Reverend Sister Sela Kamei essay, Reverend Sister Sabina essay, Reverend Sister Meredith essay, Reverend Sister Angela essay, Reverend Sister Priscilla essay, and Reverend Sister Grace. If I miss anyone, please do let me know. Please kindly come over to the stage, all the sisters, even if I miss out your name. Bạn hù mày hù thẻ ngô đều, tao nó thằng đấy, nhưng nó tụt của tôi hù tưởng đấy. Có gì nô đâu. Smile nicely.
ตัวการหน่วยนี้กลับเราหน่วยเด็กที่กิจเฟซบุ๊กตัวอัพโหลดสโลแกนมันจะมีทั้งหมดนะผมนานดาวไม่รวยจะเละเขาไม่เป็นทั้งมั่งไม่จะบายบายทั้งรวย individual เจนไม่ต้องใครปัดที่เรานี่ไม่ง่ายไม่กว่าที่ให้วันรวยที่เราต้องทำที่ไทยโดยสั่งไม่เป็นหน้าใหม่อยู่เราว่าหุ่นหน้าผิดกี่ไกลกันเนี่ยสายลูกลาเราทุกไทยแต่ลาลาสุดโลหรือมันก็ใช้ที่ปุ่นใจผมไม่ได้ดังนะเวทปุ่นน้ำมันนะRight after this, there will be a short speech from Sister Agnes. Thank you very much. ไอ้เรื่องทุกประการใจโดยนี่กลุ่มมันก็คือเป็นกระแสน้ำร่างมันวันนั้นนี่ก่อนจะกระทบถวงงานเราช่วยมันละสาเราตรงนี้ครับหนุ่มไม่ได้ครับหนุ่มไม่ได้ครับหนุ่มNày tôi là dính nữa đi. Nó thế. Akan kagan bilang makhe jo anong gailang bambiki mai pon ang do pusan chi si. Jian sang ke. Mojung Jeremiah khao ra ok ni salo ka mai kum nang poi man mo khao nang ka damma kroi nang ta ka da lau the lu chang pai suna ta kan du khang mujung pai suna ta kan du khang ta mai la kang tai in tau khong ding khao kan ye tong Jubilee ka khao khang ta na ka khan na tik kum da kum na suba me gan khao tori na melo na khao la tau sip dong na tau we hai ta rai liang me khao ra ho ni ka da la pai jang kroi mujung pai su kan du khang pa mai bong kon sini kamari apoi bong nong khao dak ma kroi kamari kadak do kan te hai rai liang me khao rawang da kangan manga thongku bi dong ai rawang ka thongku me le gizaw na me ke ban yo lo wa si Mithon Puthen Sokrong Dun Phuk Mai Reverend Father Varghese the Vicar General of Archdiocese of Infal our beloved Father T.S. Dominic the parish priest Father Tingro Ziamai senior mob priest in Rongmai Father Robert Somi, Father Joshua, we are same place, of course. And then Father Boniface Eka, the Jubilee, Father Boniface Samad, and Father Morris, Father Nicholas, and Father Romeo, and Inziel, and my beloved sisters. And Akani Inziel, my Nam Turigwang, my just leaders why Paris ka wang mai nam khao wang mai leaders nang why khani Saint Church khao thiam mai dan mai rapu so mai why khani ka pen ka jang ka bo mai church wai dan ni nei la lang na atu la salon ni so thai ma ki ni kinang na run hau bi ka khao aram nei la de padige
ไม่ก็ไม่ที่กรมสวยนะปูวางตากไม่ที่ให้อามังก็แบบกระขัดเอาไว้ก็ไม่ที่มันก็ไม่กระกันให้วางตากเอาไว้ก็ไม่กันให้มาใส่อามูอายุในวางตากแล้วนะมันกันไม่ตรงเรากับมาสลาเราคันนี้หนูต้องเอาไว้ดีนะpreparation sudah banyak ke gue nanti jauh pakai ai sering bidangnya ada saat time mungkin je gue le hari dia itu rabuang soyam rabuang pun hanya sering deh tu mai ai mungkin kau dah ni bidangnya mereka naik kau apa rina kau dong ada kau bayi zat dong mami dong nak mami di hai ni rai yang ni kau rabuang tu soyam rabuang tu zanzian di hai kenal mana Zia lawa me akau aru kau apoi puru kau kan ni akareng ruai long akau atong charge kau tamai ari ni raide kau nda ni bidongan kumna atong puri ga sala bonte nai ni sakai puri ga de thonis sala me ni sanga mi to ram age de ai kumna duilan la sala ni MC ga da zawo yo de na ba mo ai sai do akam ti mi bi da ai sani bi da misa ni kumi de ke gagana de sa zawo ba ni deni kumna 1984 ko apu hai atong box phone ki khapum thang ana puile dari sabta thod aram ko me ka no ka body ko ba mai mage ano ga padai father tharakal ro kada ro the luna nang ta to school ko ta today na ato apuri na ato box phone na rai ka no ko tum sen mang ding ni jani ko sen ko ka ma du pui ka na ko ma ta ka mai do kai ro the ma ana ba gastro hai ko ma body ko bam thawe hai no ga tong base bam kai de bosco jones anu ga ko ma bam kai bam to ge de kham ga ko ta khi na bosco anai na kham liang na mai to body ko bam na 1991 ko matric pass ko kan the ko ma ka sa sida sine mo so sa kan de ane ko bam sa no ko zelang na father PM Joseph resa ka kan ana bible ko nai so ana le ke pass nani ane ko zelang bisa ka bible ko sisa ana thai ja no ana de to ne ko to asida to ram ge ana kuna azana ke pass ana ya ma ga tam da ne me kuna ane ba paina zila khale kata ka sukan so kari khale kata san gre khale kata ko green ana ko longang to ngai ko mi ja gre na congregation ka bonga madang ni paina na ya murupcha dia ko sina khale kata correction sudio mage are ko mala ni ta na he Agnes me de gai ma gi do ko sudio ni la la we ko na anai ko khale kata sa gre kham ka sini biu na anai anu we tong congregation ka mai senior most ban rena kala sani chulo we na kala sani nei la na ko piu lo we ko na are na 1991 ko bete class ke ko bete ku ka na ya mai to anu ko ku ki na ga to problem do ba mi thai na college in the dam ke college ko salo ke GP college women's college ka salo ke te ki college ta kai no man kai ko ba mahana ko man kon thai ko me de ki ai nei khani nei ka ba to me ko mi to pon piu na ara buang to luza so bele to mai pai na alo ko la la bi to na ye ko na mai to gan ko na pe ni ka pa na ma college ni de ta no ba ba ka ko atong chance ko ne ai pai na initiative so na rosary sa bi ji mo magai betul kani food cloud bai tu nan bai ho ta me kani chane ko ra kai kun ko bai tong lu lu ma ke mai kom ta ane bai pai na organize no mai tong chairs temperature chairs kani kapong di pong lo bai at nas ban ka kani hai na ni ding mai to ra gong ni da ta bai du ka bom ko sini nang tan pa lo ma gai ra jarang mai da salam bai kum na nu mui ban nu kha nang ka dap ma kuri nang ta ka da he ta mai la ri gan so an sai gom tang ni dong thai kuna 1995 ko sisa sita ram ko Jubilee nai thai no the idea apuri na sare ko apa ani tani dai dike apu he nang tanang eluna bamdu he tani de na ai lam he ma ko to apu nang tari de to kala anu wai akai na lusi nai dan nang hai tari to ani ta mo me na apu ato bodyguard ko sana ta da kala ko the kala the ko na mai da sisa an sida ni hai stage dai mikau basra ko na ni hai ben mi harona kum kan ni na ta bam ta ato state pham ko do na bam ta hop ka ai kap the kum na sisa kan kap pui sisa rose day na solution na sisa hey Agnes look a nice walking there like an angel
aku jauh dah aku tu pun tu deh aku na mai tuan tu deh ko ai kata ariu hong kai deh sesuatu sudah recah ko ne hey Agnes God will not leave you he is still calling you God will not leave you God is still calling you that is the turning point of my life aku na how ko na kamai dah kum sa ko ne sa hey I will go with you no problem I'm still waiting for you na sa ko ne kum na kamai dah apu dah ai gam sa dah apa ai ana len hai bam sam na ai thong gam the he apu se he tanu me ta sam ta ne de he apa dia mana dia ai thong gam de ai lung so ko para na kai den ko tu pul ba sa kai ding bam the de kamai kai ding bam na phom moi dia apu dia kai na kamai de kai ding na ai pa de pa na apu ai gam ta de ko na gam ko sen the ko pa the sen the ko apa ai si sa su de gam the de ta de tu tu nói đi luôn hồ gai mày cơ tụi mình tầm ham nó hồ gai đi số không sản hết tầm hai tụi mình gần đâu mình đi là nổ mấy là sai nè là ba ai ta cái thế sao nó cất nổ cái con nào bùi đừng hay sai thế con nào năm tuổi không có sai thế ai ta cái thế sao cái tụi bùi tháng ta khang ta nổ mấy tụi nào luôn hay đi hồ gai đi nó cũng tầm hai là cất sụp lòng cất sụp lòng ta cái này sẽ cái này cũng sai cái mày ta ai lồng của mình tàu ấy cũng là ta cái thế cái màyแต่การเนี่ยเราก็ล้ำเยี่ยมมานะแต่เราเว้ยนี่ก็มันทริปก็อยู่ไกลเด้ก็ไกลนะครับว่าตรง formation เนี่ยก็กระหอบแต่ของแท้มาที่กูขาดกันนายก็จะกูกันให้ต่ำนะคะว่านักของเนี่ยกูอันไหนนึกว่าเดี๋ยวละดินนะติดตาดำมาคังอันไหนคือละดินนี่ก็ไก่ก้อนกูฉากของเนี่ยอันไหนตัวมีอะไรฉากของเนี่ยอาชูอาเจ้าขาวอาชูอันไหนไก่ขุ่นกูต้นน้ำมาเวลาสิapa le ma ka dare bam si ba mu ya chu da bi si doi bam si ba kana cha rai rai yo na cha la ke na ko ma ka ta da han ne ko ta da han na gang na be kang ko tin ko kan hai da ai porcelain si la ma ka gwang na cha gang ta na ke phada thara ka da ma sa gwang na cha mai ne na mai na sari pon be me ha ko ni ke khau chu na ne anai no sa ko ni ko me bam da ka ko asa bi le ko la din da the ta da no ke cất sự ta đã nằm kia, cái phải cất sự mà sai nên bao lâu ngày mòn đi, và đã nằm kia, cái nó gọi là điền là, cô ấy nói hey, xã biết đấy sao còn nè, nàng hay sáng school củaเราthế, cái cũng cất sự mà sai bao cái ta đây thôi này, bảy là đặt chiêm mày, cô mà sao còn nè xã biết tham gia lên, lấy mà đồ, cái của bông mày làm xì ní tu nam mà mày làm xì su rồi nè, nó cũng sai. Cái của này làm thuận gì, nó sẽ này,แต่แต่นี่ตัวน่าอีกลุ่นกันผมตำห้านะผมได้เลยอาสาไปทำอะไรสาวกันเฮ้อาตำห้านะผมเกี่ยผมตำห้านะผมได้โซ่ก็ไอ้น่ะกังไม่กันน่าจะได้อาสากันเนี่ยก็ไม่ต้องรักษาแต่เว้ยใจอินทาวต้องอนุรักษ์กันนี่มันก็สิเอ็ดพอลอนุรักษ์กับปั้นแล้วก็นี่คุณริ้งสุดบ้างกันเนี่ยกำลังทุเราบอกเสียมที่ให้กระสิงพุงอ่ะมันก็ไอ้มันจะมึงยังไงนี่ไอ้มีเปลี่ยนมีนักตะกอนให้ได้อาศัยตัวโปรแกรมเราบอกเสียมทำไมให้วงเราทำให้ตัวเราไม่แกไอ้มีจะมาพูดแทนคุยแต่นี่ตะมามึงยังไงไหนนี่ตะมามึงแกกันกันดีแค่อันไหนตัวเป็นอะไรส่งไอ้ที่ไม่ตัวน้อยมันตะมาก็คงนายสิตะมาจะไปกังนับเป็นดิแกกังนับก็อาศัยพี่ว่าส่งอันไหนไว้สำหรับไว้อันไหนเป็นมิติ้งนะมิติ้งบ้างแกอาคงคานแกนั่งตัดหนุ่มโอเคให้หวยดิเราหวงเลยเถอะจะเราไม่ก็สารพัดก็มาสาหัสนะเป็นไงน้ำปุยบงรู้เขาก็มาดีนะดังเก่าเราที่ปุยบงรู้เขาเราบ้างเคยอาจารย์ไทยเราที่อาจจะเก่าเราที่ก็ปุยแจงเคยก็มาอาจจะปั้นจัดเรามาแกมาสิสานสิตาอันนั้นที่ก็ปงหมูสรุปกันให้ตามเด็กตามจัดเด็กตามเนี่ยอะไรก็ congregation อาคารก็บางรู้แล้วนะมันเนี่ยอะไรไม่ต้องส่วนไรส่วนบางแล้วก็ไหนนี่ก็นะalam sangat mendingin je me boy den ko me so diki rawang ram siam de mai hai sering bidu ke mai kan ni ko ko ai thai lo yen sai 25 years tin ko se na pangu tang na no ri ko ben ane ni na jing mai ga mai thai nga ta ba mai ti hai akhang ta lo to ma ge ke rawang khang nung de tin na je me ta lo mai kai gai lo na mai mun ka si ko mai na người ra buồn thằng cái xếp nó tụi nghe tụi mày hay nó mấy cái nó còn thì thay nó tụi hay nó tụi ra xoay bằng phần thay cũng là ai đây nào cái gam tinh sáng là làm gì chứ đừng quay lại sa kim thủy là cái sa ngâm là cái bẫy nó sa thằng này thì cái gam này đôi bây giờ rồi là sài gòn bắp máy
เว้ยนะคะโอ้สมัยนั่นกับพอไอ้ก็กลับกันค่ะพระนิโคลัสผมได้พาได้พระจริงน้องวงโลสาวก็ไอ้ต้องจูบลีตั้งที่ไหนเนี่ยอาพูดจริงน้องkata ni kalian guna me sinthalo me kumna kumna selo me ko hai ya pu ting ngok khona suni ke kum noi ni kamai pu ke si ko sada pu ke si jang ko sada pada ke si pada ting ngong la ka si phon thao dom ngai kamai de phon thao tan dom goi ni sai na ko me ke sa selo me ko sada ke sa selo me zero la salo da pu ting ngong ti hai kata ka su di ha gai sakit, oh, nang Jubilee tangki na, sama ya, oh tangki, gang tang mau bayar ki, gang pindi, ni, baik nang kau bilang ni nugai tas, sering nak tuan ni biar nak kuat mesti mesti ki, ai gang lo mesti gang kat, nasi gang lo memang ki, ai gang nak kata soya lo net nak mu nugai tu, baik nak lunging dah nak gang lo dingin, kau nak baik nak gang hidup sini, gang tak mesti sering nugai, goi ni ai, thongku keriu na, rawong soya akan pang deh, cuma ai. La tau pi ngai je ba mo wa chale kumda father vergis tani sering barang thangku father don't mind I'll talk from my okay so let people understand better thai kaku 1998 December 13 already said in the welcome address but still I would like to speak one little moreไม่กันฟาดกันมุขินารับรุ่งขานกับไปอันใกล้คนก็ตัดนักกับคนไปที่นักสงฆ์เราก็มันหนักก็มันนี่บอกแกอปูบากิสต์อันนู้นตัวซิสเตอร์ซัมบารีกันหัวปานังรับรุ่งสินะอากาศก็ค่อยเป็นเปลี่ยนอีรีมีตัวก็มาเด็กกลุ่มเราเมื่อกี้ใส่ตัวไม่ต้องใส่เฮียมแต่จู่หมูด้านนั้นที่ก็สวยนะปุ่งตั้งก็ไม่หูทั้งใส่สวยเฮียมเลยI'm just thinking it's my first profession by seeing you. I hope you continue to bless me as the day pass by. Thank you, Father, so much. And Father, our Reverend Father Dominic, our parish priest, she is so humble. When I call, yes, that's all. we can understand his gesture when he speaks, but his Manipuri is super. I can understand because I don't know much Manipuri. So I can understand better. Thank you, Father, so much for the timely help and prayerful support. Jia me goi, I satang thingam plake, tiki kagam de dui bijay krena puan, khuri digam ka ko na da kong nu kho jaba mi ga da ho tang ka. Maina bijay chi ko ne ke sakim lage nyo su share ke ri bam ga kri leader ne bol ga tin na ti lo do. Mai ko I will continue my speech during social gathering. So after Francis all the one he said there. Cũng đã thông qua thế, just bài của con bom mày, mấy tụi nằm gàng bom mày, còn đi sưu khẩu bẻ thưa bom mày, aram none cái đó còn cả, awang call Assumption Paris của mày leaders nung quay, nên nung quay akan nung quay ta dapat đâu na, asal mấy tụi Jubilee khang đâu đây na, guang green na bom mày guang cái ní, rồi guang siam, padik na ti đâu na, bụng gai dây gai đường gai mày, nhưng còn có thẳng bom cái ní, nung gai đâu mày, rồi guang cái tinh thai mày, rồi guang ta, sau khoang suốt thai mày chính cùng sẽ đạp bụng gai dây gai mày. So dia kena ani nunggu kan kelum lah, ni kau dah tong Saint Peter Church, kau tiap main dah main rapung semai boleh tu deh. Nunggu apa main di hari nanti orang khara main tiap main tong pasal kelum kan, pangam main tong lagi, kau dah charge main bal main 5 game, main non 7-day Adventist, kau dah Baptist Church kau buat ni, ina kau buat tong church kau dah kat kau nak main tong tan pam kau pakai nam bakom lagi ni, tong kusak ni main buat tu, kau akai nama mati deh na, ay saswak main buat ni, akai nama mati demo deh pagut na. Thanks, borak thanks is hada pune kumna. Ay sanga me da kana mati kang sa khamang de kum ja. Tin galau lagi. Akana mati ne gal nga se kang lo ne kumna. Thongku ding the kumna Jubilee chairman akana ku jai kane dun su kane ne pai na thu bote. La ka khong nai re jip thang na mai kaw na. Tu bui bin dik tek smai ka pai na dan thui ti tin to kang jan kang. Min decoration ko pai ne ka thui ti tin ta long te ni ra bo hai suya ka kan do. Na are suya di thai ma se ni sai to ti me ka hai suya kai pau kang sanam nur ka bo na bi jan kan kai na te thong ko bi dong te. Mana handa na ti thai ye. Handa na san ye ra bo suya me me kai da pa di kan dio. Kum na are na ni khaw ka di lo ni be to atong la dun khaw. Salong me to kum na I can do all things
through Christ who give me strength atopegan kasimage nuwa to raswai roina nuwa to support roina dilomita atopegan kasimage adelo mai ina swami pui ram thai manel mai pui de deke nuwa to raswai roina dilo pui thai pui nai khala wi pui thai asai 25 years thai loi ka thi uthuat 25 years I will start again maya atong wish kanya nuwa tong khau humbly nuwa ko soyem hai bi donge asai de loi kan the ma thore na atong 25 years ai ka hau da pun theng dong do soyem pang kre ni thong ko sak nge je mai rapui ro purapu sumai go bo mai je mai amu nuwa sisters nuwa thong ko sak nge hai me ko na gagan na ba mai ti hai ai ko bi to gagan hai bong tang lage anai non roi apui puri ti ta ji mai acha bino meeting after meeting anai no ko ren ko sana tunai di gun gai ko tama na ba phale so na put na ka ba mai to ka gan ta ta tu ko ka kha ba pa thai gwai de ra bo soi hem nge ma na ma nge so nai no sa bi gwai da ai ma ma ge no ai ri thau to ba ma ta apui pu ko ni soi hem pha mai na ka soi hem pha na ba mai ti hai ra bo zau je ne ti mai mai ge na ko ai han na ka di do tu nge mai ge ta thong ku the ra bo soi hem na bi soi hem pa de ki ba ke Dirangai rai ada gawe ai jisu kumni dirai ada tiang mampula ai jisu kumni jisu kumni aluhai kai kau le sarang bang kau kagan tui jisu kumni ai jisu kumni ne kamai roi karyang bai suda ai jisu kumni ne kasem roi susui diang kange ai jisu kumni jisu kumni aluhai kai kau le sarang bang kau kagan tui jisu kumni ai jisu kumni ne kam ni kau rai lim dai mai ngan ai jisu kumni Đại thế đại tập tâm khâu anh gọi ta xoay dây vòng cái lúc mày ra vòng gai cái đáy nó thấm cuối có mà cái này khâu anh gọi làความสัมพันธ์สมัย father ลุงไว้คันนี้ sister ลุงไว้ta đáy nó thấm cuối mà cái thùng khâu vòng mà mày gai mày các bạn mày bài thế nào cháu sống đi ra ngoài cái này cái luồng của cặp ga sumai ngoài apoi anai ngoài cái này ở đâu riêng ngoài phan riêng ngoài vòng mà mày ngoài thế này đáy nó thấm cuối không thế kuma kagantani ma jeng khorina doina na kuma sam the chas tong biak thorina
ไอ้สันในวัยตอนนี้ก็มาไรนงกระตองดนตรีตัวนี้กระกายไปเรื่อยก็มาสากันเท่กูไม่ตะกี้จอสเขาอากายเช่นพิธีแคทอลิกจอสไก่คุณเขาปัดไปแจงคนละจอสในสวนแต่หน้าเท่จอสของหน้าเท่ซิสเตอร์แองเนสใส่ติ้งกลมสวยนับปงูตั้งหน้าก็ไม่ได้วางดิ่งบ้างไหมฮะกุมแจงคนนะแต่กันไม่กกันเขาปุ่มดมอสโกบ้างไม่กันกูเตะกล้าสาก็ไม่ได้ที่นั่นต้องเรียนพิจารณาเนี่ยอันนี้ก็ตัวซิสเตอร์น่ากันนายแต่บ้างมีกันก็อันนี้ก็ตัวไก่นี่มีกันกูเตะก็มาตัดบ้างกูตัวน่าอาศัยเท่าไม่เท่า vocation กันนะงานนึงวันเดียนตุ้มนึงวันเดียนตาเลยก็ไม่กันนี่วันเราว่าเอาพวกตันตานี่เท่กันนะมีตรงเท่าความเจนเช่นเป็นแค่รู้จักเขาตัดปัดตรงเท่ตัดปัดมีกันเท่าไม่เท่ามีก็ไม่ตัวบุเม่ตรงเราพวกต่างต่างเนี่ยต่างวงต่างมันนะหันงอมตามีในไหนมีที่ก็มาเท่ากับตัวเงินรีตาทำไมสามีตาคุกันเขาก็ปุยปูรักเป่าไปว่าขณะที่ตั้งมันทำสวยที่ก็ตัวเราบอกของสุยังไปเราเจนคนนั้นมีแต่แข่งไทยตรงไทยแต่ใส่พังตรงนี้มีตรงจอสตรงใกล้คนคุริสนะแต่ปักมาได้น้องเขามาไม่ได้มาเท่ได้น้องเขาอันนี้ว่าตรงสรียังเท่นี่ว่าตรงเบสเท่ก็ไม่ติ้งคมตำรูเด็กมูลกี้ปะได้ดูก็ไม่ให้คำเพลจุนี่เท่ต่อคิดจะพูดคำเพลจุเด็กมันก็ตรงติ้งคมฮะมีการกุเตะก็ไม่ได้ตัดปัดไม่กุเตะใส่ให้จอสคนนี้กลับมาชาติก็มาตุนาการส่วนนี้ก็สุดสัปดาห์เหมือนกันไปนะแต่บุญชนะเราหวังเขาสาแต่นี่ไว้คำสอนกันในวันนั้นตู้ไม่ได้แต่มาไม่ใช่ลงกวดนายนะเราหวังเขาไม่กุ้มใจกุ้มโคไม่กุ้มโคแต่ทำไมทีมนักข่าวนะลูกส่วนของทีมส่วนนะที่ส่วนนะม้วนตรงนี้สาสเขามาใช่ไม่แต่กุ้มเราก็ทำไมเรื่องมีแต่กุ้มตันดันม้วนที่อาศัยทำไมไม่ต้องปันตีเสียงลมบุแม่ต้องปันตีเขาแต่ก็ไม่น้องเขาทำไมตัดสวยนะตะวังแท้กุ้มมามีตรงเช่นเรื่องแค่เรื่องชาสเขาทำไมเรื่องตุลาการสภาพมีคนการคนนี้ทำไมไปนะแต่บุญชนะอากาศจะสาธุไม่เลี้ยงไม่ต้องมานะเลี้ยงไม่ต้องมานะกระปูได้สันดีก็ท้อกันส่งกันท้ายสมัยก็ต้องอุตส่าห์นุ่งไปแต่ต้องระวังเท่าไหร่ไม่ได้ก็มาทำไมมาตาในมองเอาไว้ไม่ต้องตายมองเราละใส่ให้บุญแม่ของเราปลูกเขาทำไมตายว่าไม่กันก็ริงง่ายไม่สุนัขใส่ว่าไม่ให้จอสเขาทำไมริน่าพลาวว่าไม่ดาวเขาสับวันสวมไม่กันเขาkemarin ada waktu kau tahu ni, kalau nak siswa tu ni tangga makai kemai pai na, kemai ketuang kaya kau gay na, tangga mai pun kate. Kau tu pergi jangan kerja, ada waktu kau lawan tu ni selesai. Ai ning kau ni. Timbang sini kabangga tiam putri gay kau itu kau mak gay tu kan dong deh tiket. Kerasin tu kau mak katai tangga makan dong ni. Mesti kau mak kemai tu gay kau misalnya kebuan tu gay kau misalnya keranaมีดวงอันนี้ก็ต้องเช่นแต่แค่เล็กจ้าเขาใกล้คุ้นเช่นคนนั้นอาณาเช่นคนทราบตาที่จ้าเขาทราบเช่นมีน้าให้ระวังเขาก็มาเลยนะบำสุนบำกันเทใส่ความนั้นก็ใช้บ้านใช้ตาตูตวงเช่นเขาได้เลยนะอาจูอินบ้านตรงซุนอาจูก็ได้ก็มาตัดเท้าเราเขาเลยนะก็มาเลยนะกูงำกันเทก็มาฮะได้เลี้ยงมาตรงอุทยานชั้นสุเหร่าเทไม่ภายในสุเหร่าเทใส่ติ้งกลมตำรวจ所以不当然是老的，没弄个跑，弄跑，干嘛的呢？但所以呢，打了呢，个东家是可以呢，我们家是可以那个，我们谈不老的，没看到大家老的。
this moment of celebration, I would like to express sincere gratitude to everyone whose dedication and effort have contributed. First of all, I would like to thank Reverend Father Burgess, the Vicar General of Archdiocese of Imphal, for his kind presence on this joyous day of celebrating of Silver Jubilee. Thank you, Father, for being a part of this celebration. And also, I would like to say big thanks to Reverend Father T.S. Dominic, our parish priest, for taking pain to come over here and sharing your love, spending your precious time with us. It is indeed a great support that you're shown by your presence. Dear Reverend Father of Asomi, parish priest of Loyola Parish, thank you, Father, for accepting our humble invitation here today. Special thanks and hearty congratulations to our Jubilarian Reverend Father Boniface Eka, Reverend Sister Salome Kamei, who was kind enough to join on this remarkable day. We are ever grateful to you for being with us today. Dear Reverend Sister, on this day of celebration, we experience prayerful support, making this celebration even more special by your presence. We thank you wholeheartedly. In a special way, I express my sincere thanks to Sister Lishin and her community for your helping hand in times of need. We are ever grateful to you, dear sister. Dưới đèn mai, nếu rõ mấy không có ai, nếu vậy là sang phong bái là một con sinh đi, toàn muốn công đi nào, cái con đời sẽ đối với cao lầu thì nào, con tắm đâu nào, nếu con xem những cái này, nếu duy nhất là nào, chúng có viên đạo thế, nếu dân khai lại xa là xoắn được sự tăng năm thế, nếu thế, cái con việc này là cái lòng mà xử lý, chúng tôi mình đã làm nào, nếu có bên đâu nào, nếu chúng tôi mình đạo tổng thế, cái này dưới mai sai đâu có ai, cái bèn cái rèn, cái phang cái lô, nếu vậy những con muốn thế nào. Con tăng lâu nào, con có rau lâu nào, rồi đi đến một cái nào, cái cần việc cũng nào, này hoặc lúc này tôi cũng này cái này, sao lúc cũng này này làm gai, con tăng lòng tăng tạo, cái này là mà nào, sai hay, mấy tuần cũng mong khâu hay, anh em tuần cái đại sứ nào, ô tô chở tuần, ô tô Paris có bao mai, anh em tuần kia đi cái quay, cái này Paris này cái quay, itu cái con tăng bao mai, cái dân nào cũng nào, ai sao tăng lòng mà cái con sẽ đi. Cái cần biết lắm rồi, cái này thì còn xem về cái lịch sử lắm rồi. Nên ngồi cái này là một trong quầy cái này, chúng tôi mình đào còn thế, hãy nói là một nào, mấy tổng làm một đen ra không, nếu tàu xong một con phố Paris rồi, một cái vài mai, bị xuống Paris này thôi nào, mấy tổng đen ra một tổng số còn thế, bồi sumai, bầu sumai, đối với sumai bồi tani cái cần biết lắm rồi nào, chúng tôi mình đào ấy, hãy nói là một nào, mấy tổng một cái sauce có mai. SDA Church, kani Baptist Church, này đi nào, tam quan bồi sinh mai, cái kia nó bồi không có đi nào, chỉ cầm tàu nào, biết trong cái đám mình một vùng hoa thẳm, một khu nó là không đi nào, cái cần biết thắng nào, kani sao được thắng nào, chúng tôi mình đọc là thế. Kani kana, kani mẹ em dành khổ, cái tiết cái hiện đại này như pura quang, nông tông phơi yam, nông tông giáo viên là seren dengai. Anh em quay rồi nạp khoan thằng tăng ngầm một ngày nắng năm gai năm cái tân lâu mày anh em cái tông tuôn cái quay đi thuê cần trời lâu thế đây nhà nó không lại đem một thằng một thằng thầy nó có bao mày tao ban có bao mày anh em quay khang tu giang là đấy tu khang thì đâu có dàn rồi tu giang rồi mày tông mông khâu bằng một cái quay khang xoay yam tech tu này làm tông tech tu không sắm ra là mà mình tuần cái này bao mày này em còn bạn có gì đâu quay gai mày tông này mà mình quay tên năm xuống thalo nào anh em quay khâu tu riêng rằng này một nào nông tông xoay yam nông tông hem tu lung đạo ngam mai tong tin tek nam bang tu kai mai tong samda lo mai tong ko sa bang boy ta no sem lo tu mai boy na ti bom bang kon son na nang jan ko to ken ka ne chi honen ko nang pom tak mai nang jaung je lo to boy nai the ni ko bo mai ji Krista pan ko re e Christian na khalong pe Mariam so mai ne ko mai ne khalawo kapu khani kana khani ban tam jang ko amen